Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Reng opinyon na ring bisita king tutuking programa, alin na la opinyon ni Mikibandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Pampanga, Pampanga, ana pong Kanyaman, Keti kem Pampanga. Eko po makaswelo na yung makaniting oras at intamo pong pamitalamitam, King Amanong Sisuan. Kabalen, maya pahugto po kaya kayungan. Nanano kayo po kayong kasalungsungan, po. Oy kami, oy ni, nano pa ta? Makipagkwentuhan ko pa mo po kaya kayo kabang maugto kayo o kung nano man po yung kaya kayong gagawan. Live na live tamo po kayong Channel 36, ang po kayong CLTV 36 Facebook page and syempre po, king kaya katamong YouTube account. Nano pa ta kabalen, ibiyami po kaya kayo ini nga balitang menga palyari, Keti Labuad Kapampangan. Nano pa ta, ing Amanong Sisuan ang popoing kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan ang pong pagmasabalan, ngeni pong aldoning Biyernis, 17 na po ning Nobyembre, Kabalan uling live tamo malyari kayo pong makiabeking kaya katamong kwentuhan, magpa-shoutout kayo po, mag-comment kayo, mag-greet kayo, makatutok ko po kayo ning live tamo, pwede po, baka nita shoutout ko, at abalo da po din kabalan, at kayo po ken, at malbe kayo. Ngeni po puntalan tala pa mo po, deng bida ngening Aldo, reng mag-birthday tamo pong kabalen. O yan po, Miss Leilani Dizon Santos. Mag-birthday ya po ngayon Aldo. Happy birthday po kaya kayo, Miss Leilani. Mag-birthday ya naman po, Miss Erica Tayag. O yan po, may atong po ka rin kabalentamong bidang ngayon Aldo. Masayang kebaitan mo naman kaya ka, kapatad Martha Madel. Yan, dati tayo pong kayabe keng CLTV 36. Ika namong malago kayong letrato mo, Martha. Chelsea Hano, yan, mag-birthday. Yan naman po ngayon November 17. Happy birthday, Chelsea. Miss Yolanda Giron, ayan, kalagunang Miss Yolanda, mag-birthday yan naman. Sana masaya kayo po ngayon aldoning kaya kayong kebaitan. Baka kasakit na ba yatang kaya? Pabasa ng Laguna.
Crichton David. O yan, happy birthday to you. Sana masayahin kaya kang aldoning kebaitan at mag-enjoy ka. Kaya beding kakaluburan mo king biye. Miss Jonna Ocampo of Sunstar, Pampanga. Mag-birthday yan naman po ngayon Aldo. Happy birthday po kaya kayo, Miss Jonna. Di kayo po kabalen po, tating kayo muna man buring i-greet, ne? Mag-message kayo po kayo ng kakatamong Facebook Live. Bakit pong abasa? Anti mo po. Ini ne, message siya po kaya katamo Miss Julieta Sarmiento nga na, hello Maya pa, ugto po kaya kayo paki-greet pong happy birthday Miss Gloria Yambao Sales. Ulitan ko po, happy birthday po Miss Gloria Yambao Sales from Dada of New Zealand. Love you in Dalo nyo na po. From New Zealand to Philippines, pwede po in kaya kayong greetings. Hello po, Mochi. Go Omo nga na po, nino kaya nga happy birthday po kanu Miss Joanna Soriano. Greetings from Julieta Sarmiento mo naman po ne. Oren po, karakalda po rin Manal Beke katamo, Miss Lita Cabi, Miss Jenner Manalang, Reng Good Guys, ayan, of Angeles City, Manal Bela po kaya katamo ne. Ren, Kayla Pureni, supporters dala po, din kaya katamong bisita ngayon Aldo po, tako na lang po basan, sega na gana ne. Oy ta po, ren kaya katamong maninay kang question of the week tamo, oy ni na po ipakita ne. Ren pong makipag-obra ken. For sure, malapit na, tinanggap na kayo ng akin or malapit na kayo pong tanggap pa, kaya kayong 13th month pay. Nano mo pong balak yung pikagastusan o pigamitan. I-share you po kaya kami, pipagkwentuhan tayo po yan. O yan rin kaya katamo pong Manal Beking Digital Test Broadcast ng CLTV ay nina po in kaya katamong menyambot Digital TV Viewer of the Day. Pakita niya po. In kaya katamong Digital TV Viewer of the Day, yapin po Ivan Dizon Gonzalez of Mexico, Pampanga. O yan po akakitye. Ane pong kalino in kaya katamong istasyon keng Digital TV. Nung bisa kayo naman pong miyabe, Kenny, ne? Mag-selfie kayo po, kaya bang manalbe kayo, kaya be po kaya kayong telebisyon. Send you la po rin pictures you keng official Facebook page ng CLTV 36. Pabalo mi mo naman po kabale na yung digital test broadcast saan po ngayon yung gaya mo pong 7 to 10 pero karas na po ning December 1 to 6 ne. Yung digital test, yung digital broadcast magumpisa ne pong alas 12 ning ugto. Buri nang sabyan king December 1 to 6 kabusnik ang digital TV yung akit yun ne po kaya kayong atching malago, malino, ampong masala ne. Ini po antiyan mo pong pamagsadya keng whole day digital broadcasting December 7. Kasi po kayong December 7 ay yung nakepo ayal ben keng analog TV. Kaya kailangan po digital na lareng TV yung 8 a.m. to 9 p.m. po kasi yung kaya katamong broadcast na digital. Nung ala kayo pong digital TV, malyari po kayong digital box or malyari kayo pong mag-subscribe ka rin kaya katamong cable partners. Ne po? Kabalan, balo ko excited na kayo na karakal mag-comment Kenny. Reng supporters na po rin kaya katamong prinsesita ning sinukwan ngayon Banwa Eko. Pumama ko, akit tala rin cute at mga lagong kandidata king pamagbalik ning nanupata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at
at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik po yung nano patabalo yu po nandin ko pa magkaswelo kaya nga studio tamo ne. Uli nga kakit ko po rin cute anak kaya nga harapan ko nga kupin po nandin. Nung kakagli ko mo pangandutan ko la rin nga anak ka rin. O si mapukan wali ko uling po ta kanong ela makapagrampa nung pangaglian ko la ne. Anyway, bayo tayo po munta kay kakatahang pamitalamitam. Happy birthday to Miss Jessica Lozano and Ate Dolly Malyari from Julie of New Zealand. Hello to Zumba Craze, Manal Bepo, at yung kang Gardena, California. Napon po alayo kasi matutudya ka nung ngeni. Migis, nga po pa si Bayo baka kaya betay king kaya katamong programa ne. Napong karakalares supporters mag-comment ngeni. Pasensya na kayo pwede na kayo atunggal-tunggal ne. Yung kanang kakaluguran, Manuel Divina at Ching Malago, kalagu mo. Salamat kaluguran da kapin inya. I appreciate mo yung lagu. Ning kaya kang kaluguran ne. Balo yun po kabalen. May itong karing aktibidad talaga, banwa-banwa, talagang pagsadyan po, ne? Yapin po yung Sinukwan Festival at ila pong ligligan legwan, syempre para ka rin dalagang kapampangan ng pong mga santing tamong kabalen. At makanyan man, aliya mo po para karela, yung kapiesta na ini, ne? Pe lalo pong reng anak, didinanda pong pamikatago na magpakit legwan ang pong gelingan. Apin po rin ni reng prinsesita ng Sinukwan 2023. Bang pisabyan iti kaya betaya po, Dr. Lourdes Javier, yung Vice President ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. At pamuntok na po, iya pong bising-bising eni, kareng kaya katawang prinsesita ng Sinukwan 2023. Dr. Lu, welcome po kayong kaya katawang show. Yes, thank you. Pota-poting kayo pong buring i-greet, i-shout out, bayo da kayo po kutangan na pang Miss Universe. Buri ko lang mong dinan maya pa oras, dahil kaya katamong manalbeng, ining kaugtuan. Sana po, masanting tanga nakabilyan
kening kaorasan na iti. Opo. Sigurado po nung Malbel, masanting lang po kabilya na Doktora Luat Maga Casuelo la. Bayo ko lang po pakilala din ng kakatang prinsesita. Doktora Burik pa mong abalo. Kasi, adakal tampa dyan, kaya tingin Pampanga. Pero keraklan, para lakaran dalaga, ang po nga ba intao makain, o si Mapo yung FLKI at yung Sinukuan Festival, may sadya kayo para kareng prinsesita o retang anak pa mo. So, kasi ing nasa na ning foundation, imulat lareng kayanakan kaya katamong kulturang Kapampangan. No? So, manibat paking malatila at na kaming programa para kareng kayanakan. At ngayon, ing tema, kayanakan ing mani muna, masabal king kaya katamong kultura. So, siyempre, kailangan mipasaya kay younger generation ing kaya katamong Kapampangan culture. Kaya makanyan lang involved dengan kayanakan, lalo na rin yung prinsesita na tamo. Na manibat king anak la, makamulat na karela yung kaya katamong kultura. Kumbaga, mo po simpleng pageant ini na Doktora. Oo. Lubala mo, balo da ating Sinukuan Festival. What is Sinukuan Festival? Nala ring aktibidad kay nga Sinukuan Festival because they are part of the festival. Nepo. Karing may nga labasa nga banwa, Doktora Lu. Kumusta naman yung participation da? Ring king kaya katamong prinsesita ng Sinukuan? So far, 26 years ta na ngayon eh. So mabiyayin kaya katamong participation na ning kaya katamong probinsyang Kapampangan. So din kaya katamong representatives, manibat la kareng miyaya luwang balen. Karen different activities na ning Sinukuan Festival. Prinsesita, Lakambini, retang kaya katamong aliwang contest, kurang-kurangan, itang dukit. So, lalawen nga nitang gang pwedeng ipasa ka rin kaya nakan kaya mabilog ka Kapampangan. Buri ko nga baltit, sabi mo pin po na, Doktora, 26 years na yung Sinukuan Festival. At manibat kayong ibat naman at tamong prinsesita ng Sinukuan. At intana po ba karetang meging prinsesita ng Sinukuan tamo na later on po ang mikakaedad la makyabe na laking lakambini ng Sinukuan. Ay, atin dakal na la niya. Di nga liwakin la pang mutyaning Kapampangan, ampon lang mutyaning karelang balen. So, akakit mitang karelang lasana, ilaganap day ing kultura tamo, keng paralan na makiabela ka rin makanya na activities na nimbalen. Yes. Balo ko po, Dr. Luy, kayo man excited na kayong akit. Deni pong pagpagalan nyo talaga. Although bakan ta, masanti nga po yung Sinukuan Festival, tamo rin activities na. Tanala bibitinan, Doktora. At this point, silipan tanala po. Leguan, ding kaya katamong kandidata. Oreni na po, ding prinsesita ng Sinukuan 2023. Given Grace G. Canilaw, nanibat at kingal nung lokar nagkupisan yung krusada ng Berhen de los Remedios at King Balen matas maning albog, naganap naman yung pamikalugod. King Balen, payong masantal! Ako po i-Ayesha Kilam S. Kasupanan, 6 na banwo, manok nangan at manalakaran king syudad na ni San Fernando.
Maya paabak kay kayungan po. Yaku po ibriyan na alaw diralitag niya. Limang banwa, tubong sa De La Paz Norte, siyudad ng San Fernando. Mayata Aldok kay kayungan. Ako po Jonaline Esaplaon. Iya kong barangay Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Maya pa oras kay kayungan po kang kabalen, ing makatalakad kay kayong harap ay i-chalsian ko na 8 banwa, syudad na ning Angeles. Masaplala at magrasyang gat panapon po kay kayungan. Yaku po Francesca Dolino Senyo, edad 8. Manalagharan ka ring adwa 4 libong memaryo na ring barangay Bulaod. Mayap at masaplalang oras po kaya kongan, makatikdoking kaya kayong arapan at tunay anak kakapangpangan. Yako po Jamaica Gonzales Vargas, idadapulong banwa, pusot kaladua king kukulait, inkanakong Tibuan o kaluguran da ka, Abalen, Mexico. Masaplalang kaorasan ngan po kakayungan. Yako po'y Betia Claire J. Jesus, idadapulong banwa. Mag-aral ko po, humok rin laring mga biyasa, mayap at maganaka, Universidad ng Assumption. May nibatan na man po, king pagmaragol ko at pakamalan ko lugar. Balen, ning Mexico! Maya Paaldo po kay kayungan, yaku po Julian Kiskintu, Apulo, Medebatan, Barangay San Nicolas, Sudad ni San Fernando. Salamat po.
Maya Payaldo po kay Kongan, ako po ay Chelsea May Matibag, Apulong Banwa, Manalakaran, Kim Progresibo at Manimunang Balen, King Lalawigang Kapampangan, Balen nakakong pakamalan, Balen minga palit, dakal pong salamat. Maya pagtupo kaya kayungan, Yahoo po ay Samyan Andre B. David, Shama Banwa, representake po in siyudad na ng San Fernando. O yan po, kalagudang kalagot, kakute na po din nga anak ne. Doktora Lu, how do you feel? Akabang akakit mo po rin nga anak ka rin na, kaya nga muradang edad makanya na yung performance sa papakit na po. Siyempre, masaya ako. Kakit ko na makamulat ka rela yung kaya katamong kultura. Mumuna biyasa lang mga Pampangan. Yes. Metong kasi kayong karing criteria para makapakyabe lakeni, kailangan biyasa lang mga Pampangan. Wow. So sana po, din kaya katamong anak, iyasad lang kaya katamong native language yung Kapampangan. Opo. At their age naman, pwede naman multilingual po tanganak la makaintindi la at biyasa lang, pwede lang magsalitang may ayaliwang lengguwahe. Pero sana kakalingwan ng Kapampangan. Lakwas na po, doktora, nung in the near future, buridang miyabe lang prinsisita ning sinukwareng anak da, lakambini ning sinukwan, metong po ka rin kailangan biyasa laking ama. Nung siswan niya, nanano ko pa, ne, ituruyo pong mga Pampangan din kaya kayong anak at mikit-ikit tamo ka rin tutuking banwa ning prinsisita ning sinukwan. Kigyak tamong pong magbalik. Lawanta naman, makananula kaya kabyas nandeng anak ka rin, lakwas na po kayong pamamakibat da, gamit po ing ama nung si Swan. Magbalik ya po yung nanong pata. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Magbalik po yung nanupata, kaya be pamurin po yung Dr. Lourdes Javier and of course, ding mga laguta mo at cute na kandidata ning Princesita ning Sinukwan 2023. Abanggit yu po nandin Dr. Luna rening anak areni metong kareng requirements yu itang biyasa lang mga nyalitang Kapampangan. Subukan tala ni Dr. Luna. Okay. O reni po ni ausan mila po tunggal at nila pong maximum of 1 minute to answer. Kutangan nila po later, Dr. Lu. Ausan ko na po siguro yung kaya katamo mo munang Princesita. Yung Princesita ning Bayong Masantol, i-given grace kanila. Okay. O, given grace, pakiramdaman me, ingkutang ng Dr. Lourdes Javier. Sige po. O Grace, o ning kaya kang pakibatan. Bakit bisa kang maging prinsesita ning Sinukwan? Isa ko po maging prinsesita ni Sinukwan kasi po burike pong ipakilala in syudad Abalen at Takal Manalbe ing metong anak meni Kapampangan menibatan king Masantol. Okay, thank you.
Dalon mo na. Talagang ring tao masantol, medyo malalam-lamo naman po mga Pampangan. Wapin. O, intutuki po nga usan tamo, doktora, inke katamo pong prinsesita ng City of San Fernando, Ayesha Caleb Kasupana. Ay, Diyos ko po, ng ring. Wow. Hello, Aisha. Burikan ko tang kaya kay tamuring kutang ita. Bakit bisa kang maging prinsesita ng Sinukuan? Bisa ko pong maging prinsesita ni Sinukuan. King edad ko pong 6 na banwa na maging inspirasyon ko po kareng kalupa kong anak, luguran, at pagmaragol, ing talento at kulturang Kapampangan. Salamat po. Makayaman na po, ne? Makayaman lang pakiramdaman po ding anak arene po. O sige po, itang katluta mo po, Brianna Alodia Riley Tapnyo, yung prinsesita na po ning De La Paz Norte. Ay, Diyos ko, apin pala yung anak kayo, o yan. O, Yan. o balako, anak ng Marian Rivera, Laguna. Be, pakiramdaman may gutang ng Doktora Lourdes Javier Queca. Brianna, pakipatan niya naman itang kutang bakit bisa kang maging prinsesita ng Sinukuan? Para po sa hub ng payakit ing kultura, tradisyon, Kapampangan. Okay po, salamat. Bali po, Doktora, ano rin kung kaya nakandenya? We understand naman po na retang makata, pero at least kakita mo po na makibat laking amano tamong siswan. Ingkapat po, ingkeng prinsesita yan naman from the City of San Fernando, Jonalyn Aplaon. Pakipatan niya naman itang kutang itan bakit bisa kang maging prinsesita ng Sinukuan? Bisa ko pong prinsesita ni Sinukuan para ipakit ning patalent ko bilang kayanakan. Salamat po. O yan. At least po balo na, Doktora, nung bakit at chulakin. Opo, ne? O, tutuki po. Then, tutuki tamong apat ang kandidata ni prinsesita ning Sinukuan. O, ini pupunta na tayo kay Angeles City, Miss Chelsea Ann Cunanan. Ayan na po, Doktora. Ako rin Sige po, mamutang. kutakan nyo nala po. Chelsea, makananumeng ipakilala ing Pampanga kareng daratang abisita o dayo kay tiking Kapampangan. Pakilala kayo po ing lugar ning Pampanga, manyaman ing pamangan at saka masanting ing lugar ting Pampanga. Sabi dapin po, Mekituki ka malawas ka Kapampangan king Sinukuan, Pampanga. Po, dimdamye po yung kiyakataang prinsesita ning Angeles City. Punta lang tayo naman po ngeni ingkeng bulaon ni Francesca Dolin Luceño. Yan ang tayo. Ayan, may atong yan namang malagong anak. So, Francesca, pakibatan niya naman tang kutang itan makananumeng ipakilala ing Pampanga kareng daratang abisita o dayo kay tiking kayakatang probinsya. Ipakilala kay Pampanga. Kultura, tradisyon,
Buli ang Turulang kultura manyaling kapampangan. at tradisyong kalupadare tao misasan mi ko metong keti mabilog Pampanga. Dakal pong salamat. Para talagang pakaisipan darugure nga anak, yung sabienda. Basta relax kayo muna, babies. Basta yung importante kayo kung nanunugay magyo yung isabyan, iya po nga kaya katamong iapse. Tutuki po Jamaica Vargas, yung prinsesita ng Mexico. Jamaica, kita mo naman ng kutangkeka. Makananumeng ipakilala in Pampanga kareng daratang na bisita o dayo ketiking kekatang probinsya. Ipakilala kaya po yung Pampanga karing dayo, lugar dari mga lagu, at matenakan taong biyasa maglutong biyasang maglutong kapangpangan, lalong-lalo na po ang sisimbuluya po, katapangan, ming kapangpangan at ding makwaltang kultura at tradisyon kapangpangan. Dakal pong salamat. Wow! O, diba? Karakalda po, ulit hanggang anak-anak na pangurugune. Dakal na puro bubalong sabihan tungkol kaya katamong probinsya. Ngayon naman, metong pamurin po, prinsesita ng Mexico, Betaya Claire de Jesus. Hello, Beth. Pakibat na naman tangkutan nga ita. Makananumeng ipakilala in Pampanga karen daratang na bisita o dayo ketiking kekatang probinsya. Makananong kaya pong ipakilala ang Pampanga karing dayo. Ipakilala kaya po yung Pampanga karing dayo. Ipakit ko na po rin produkto na ning Pampanga. Kalupa na po ning mais, pale, parul, at mga nyaman alutong kapampangan. Kalupa na po ning sisig. Bukod po kanita, pagmaragol pala rin naman po ring gagawang produkto na ning Pampanga. Kingkarelang dedikasyon at kasipagan, banlang ating pangtustos para kumabiyan na ring pamilyado. Kapampangan ko, pagmaragol ko, dakal pong salamat. Ketang first four candidates sa mo, doktora, baluda nung bakit Machiavella. Reni naman kadua tamo mungunang ay retang candidate 4 to 8, baluda na nung pagmaragol ng Pampanga. O ngeni kaya, ano kayang baludang ipakibat? Deni pong kaya katamong kandidatang 9 to 11, panimuna ng Julian Kish Ginto, ang prinsesita ng San Nicolas. Julian, o ining kekang kutang, ne? Lawe mo ba na reng anak kakalupa mo miturulang manyalitang kapampangan? Kailangan po tuguran ng wikang kapampangan. Salamat po. Okay. Wapi naman na, doktora, nung may kaluguran ng Kapampangan, kamanyalitang Kapampangan. Pero nung kaluguran, may pakikwanan mo mabiyasa Kapampangan. Oy, kaya, Chelsea, Ming Matibag, yung prinsesita ng Apalit. O yan, pakiramdaman may patibayo, ingkotang ng Doktora Lourdes. Chelsea, lawe mo ba na reng anak kakalupa mo miturulang manyalitang kapampangan? Opo, kalupa po ko na alibiyasang magkapampangan. Uling Tagalog po ingkakang keragulan, kaya biyasa mo pong turo tayo po kaya nakan na magkapampangan para pagmaragol po in kulturang kapampangan. Dakal pong salamat. Thank you. Thank you, Chelsea. And of course, last but not the least, actually, alian list, kaya kamaragulya pa na doktora niya po, isang Vian Andre David, yung prinsesita mo naman po, ibat kay Ciudad ng San Fernando. Sam, pakibatan niya naman itang kutang, ne? Lawe mo ba dapat renga nakakalupa mo miturulang manyalitang kapampangan?
Opo, apin po yung kultura tamo at keti ko po mebait. Pag maragol tamo po yung salitang Kapampangan, dakal pong salamat. May kasano na ako man. Doktor, ating nga pang sinula po itang gamat na. Pero nano pong alawe yung kaya pekiramdaman nyo po rin yung anak ka rin, doktora. Kaya pong muradang edad ne. Kita pong pamamakibat na lalo na ikay meto kayo pong talaturo ne. Nano pong panakit yun. Ay, ikit ko karela na makamulat la kaya katamong kulturang Kapampangan mo muna magsalita lang Kapampangan kasi itang kaya katamong sasabyan mapapakit na yun kaya katamong miyayaliwang values, miyayaliwang gagawan kaya tiking Kapampangan atin sinabing biyasa lang magluto dahil Kapampangan, mga lagut, mga santira ng Kapampangan. So, balura nung nano yung kaya katamong gagambulan kaya tiking Kapampangan. Yes, at saka anak la pa rin, doktora. Potang di nagula pa po kanyan din, po. Lakwas lang may mulat. For sure, naman po mayayari Kenny, in journey da, kaya pamakyabe, ligligan, makanya lang po rin nga na, kaya magumpisa lang po kayo. Opo. Doktor, kapilan niya po, yung prinsesita ning sinukwa. Nanula po, ating nga po bang pre-pageant, makanyan. Sige po, malyari yaw pong i-inform, din kaya katamong talapanan. In prinsesita ning sinukuan, maganap ya kayong December 6, no? Miyerkules po, Miyerkules. So, ating yung pre-pageant. Bakit na yung miyayaliwadan talento. Ne? At the same time, atin pa mo rin, bakit na yung pamamiblas Pilipiniana, ang po pa yung inkarelang, then, kaning criteria, Opo. okay, Yan, sige po. costume, ang po yung Filipiniana. So, yung criteria for judging mo muna, physique and beauty, 25 points. Intelligence, itang karelang pamamakibat, kareng kutang, 20 points. Talent, 15 points. 15 headdress, no? Kasi rin po tang pakit ding karelang costume, ding misan papakit da nung naning keng karelang balen. Wala po kayong headdress. Wala keng karelang piblas, ang po keng karelang headdress, no? 15 points ya. Costume, 15 points. And the Filipiniana, 10 points. So all in all, 100 points yan. Yes, okay. Talagang makakatipo nung makanano daw pipilian. Tsaka talagang cultural ya talaga. Cultural ya. Niligligan niya Not po. necessarily tang leg, wanyamu. Wow. Nung kabuwanan ning metong kayanakan. Yes. Nung ka rin na po malyaring manalbe, doktora, nung burido pong akit, yung coronation and pre-pageant po. Maganap ini king Robinson Star Mills, no? Tandaan na niya po yung date, December 6, no? Miyerkules po, Miyerkules ya po. Yan. Okay, reta po ne, ikitayat dimdam tala. Suportan tala po rin kaya katamong kabalen, kabarangay ne. Bakan ta po, lakwas la po nga ma-encourage na nagawan da yung best da kasi balo da po at chu kayo ken at makasuporta kayo po karela ilang kay kayong kabalenda ang pong kabaryo aliwa mo po retang kapamilya ne. Dagdag kayo pa ng Opo, oras, sige. alas 2. Alas 2 2 na ninggat pa na po. Oling medyo makabay, balang mabingi rin nga anak. Yes. Siguro mga 2 to 4, makanya na pa. At sigurado naman pong mag-enjoy la po ne, Dr. Lu, kasi ikita naman, king edad na ngayon, at agyuda na maglakat, agyuda ng makibat, at saka retang imala na sinabi ng irampada, Dr. Lu, ne, metong po ka rin talagang antabayanan tamo ita. Kabalan na isundutan ne po, hindi na po itang kaya katamong question of the week nandin, ne. Reta pong kabalan tamong may kibat king kaya katamong kutang, pakita na la. O yan po yung katamong question of the week na anong balak mong pikagastusan o pigamitan king kaya kang 13th month pay. Na ano kayang pakibat da rin kaya katamong kabalenken. Nga na pong rik-rik palad sali kong sariling mundo. Sali ka ng sarili ng mundo, doktor. Nino pa? Nga ng Adrian Punzalan, balak ko sanang mag-abroad. Kaso ala ko pong passport. Siguro bisa ay mag-travel, ne?
O hindi po ating pang may comment kay Facebook, na The Samsons. Kumako pong insurance. Ampong magpa-Christmas photoshoot ko po, ana. Talagang, ay natin po naman po yung kabalita. Manal Bea Marvin Santos watching from Las Vegas, Nevada. Dakal pong salamat. Itita Weng Laflin, Provincial Directress ng Muchaning Pilipinas, Pampanga Chapter, Manal Bea. Hello po, Tita Weng. Mag-enjoy ka. Apin po rin ang future makyabe keng Mucha ng Pilipinas, Pampanga. Inyang ni Pampo sinilip yun na lang, Tita Weng. Bayo tayo po mayari, gambulan tayo pamay kaya katamong amano si Swan. Dagdagan tala rin amano kaya kayong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan word of the day. Pantas, Nepo. Imbuli ng sabyan, matapang, brave. Impantas po kasi in Filipino, someone who is wise, ang makanta. Pero kaya katamo po, pantas is matapang. Kanya po, ating ketang kaya, wari po katang himno ni Kapampangan. Gabunding pantas at marangal. Ngara po niya, gabuntamo po ding mga tapang ataw. Nepo. Mayari na po yung metong oras sa pamitalamitam tamong ining aldoning biyernis, nanu pataabayan nyo kung pasibay kayong lunis. Ako po yung kaya kayong atsing malago, dyan alumbang parungaw, yung kaya kayong talaso yung ating pusong makabalet. Liganding mga lagong parong, may malen nilang pagmaragong. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.